Bensin. Bensin. Woi. Apa le? Bensin, Kak. Tak jual bensin le. Bon pertalite bede. Iya ji ya, Kak. Oh iya. Siapa le? Sepolo. Kingdom ale. Lecat dulu, Kak. Aduh, dia mau dulu. Assalamualaikum. Il. Waalaikumsalam. Ya rokok aja. Tidak kopi dah. Itu yang tak papel. Kok kan adik parlo kak? Nanti baru upload. Nincem pape. Jamun kaki jong. Kapan minjem PC pas telo terakihin. Minjem siapa? Injek ning 600 il. Kan pulang cek parlona. Iya, rekan cabai dabit. Injek tak abit ini. Cabai dabit. Injek tak kira ini. Semoga kila bajan. Itu nang kok kira saya. Pelangkong pesenil. Ya, hati-hati. Timbal lu tadi. Bahkan tadi kabar. Aneh sama aja seminggu. Ya tidak perak sebulan. Payah. Lo cuma umur nak re. Halo. Iya Lud. Bendera mana kak? Iya. Iya, hitung gua. Oke. Ada Lud. Iya in. Alhamdulillah. Paling Lud kin majar otang. Allah. Banyak manuk engki ya kan sih.
Iya, kena oleh naik beri orang kapiru walu. Oh. Oh iya, Il. Marah kok beliin cuman saya boleh. Arah apa? Tak selangiding kok. Nih benih kakek. Ria otang sudah ada kita ibajer lah otang nggak boleh. Serius, Il. Ongko kena kaki otang dia orang. Makanya siapa boleh benih aksi nolongku. Tang pandangan cuma kaki. Karena bisa tekuk cincin kakek. Iya, Il. Bila hidup malam dah ibajer nak kaki pun sudah ada. Oh iya. Mun besek ria bede. Keng tuli ka parlo. Tapi tak apa-apa. Demi kakek takut todus ka orang. Ya lah kebajar otang. Oh iya, Il. Sekelangkong ya sebanyak. Ya tinang kau kidas ah. Iya, iya. Area otang nggak boleh pada. Rokok, Kak. Rokok apa lek? Sampurna. Oh. Ya. Pas apa kapi tang otang juga? Tunggu kita lah notai. Bensin petong polo tambah rokok sanga ke 34 sama dengan 300 pet. Aduh, ledem malah. Aning yo mayo utang suruh total kapi. Paya tekor bener mun ngandit to kana. Ada mengalut teh. Ya lebih seminggu tidak kabar. Ayamku. Nelpon tak lebih kakak. Ayamku. Minta kalau yang setirnya kalau yang bilang gitu. Di SS nih bos, senggol dong. Main norak dus. Demayos. Kolut. Cek sangat narayos. Mayuradus. Bukin lagi otang deh. Apa dus pakin kerodik sama Jawa Lolo dus. Ya cek lo akhir saya bajar najias. Gak bisa ngocak dia gitu dus. Ya dah iya yes. Aju aja lakar kena cara-caran otang. Din tetang kena, din tretena, tak ada. Bahkan din reng tuan, kurpis, pada sekali. Dia kan pengen apa-apa juga. Aduh. Pada remah. Gimana apa hentar apa itu? Itu mayos. Gimana rokok? Yang yes, pantas. Rokok kabat. Rokok kabat. Orangnya. Rokok. Perhinan pun pakai iri kita ya. Rokok. Aduh. Apa deh? Rokok kabat. Rokok apa? Sampurna. Mun sampurna na tada, toto kelut. Ki puru deh di dina. Oh. Rokokan sampurna. Berarti di besen akan hari. Ada apa geng ale? Abang di otang kak bet. Ah, Bahkan maelang. Acin cilaku, aja hidup malam. Ada yang kau entar lo berkeroman re. oh entar desa kan? Iya, Mayu apa itu? mayu.
Serius? Mari. Lut! Keluar Lut! Pun mau namanya kan orang, cara udah kena iya cong, tak sopan. Cong, keluar cong. Assalamualaikum. Aduh, nah ki otang kapir Cek tutup, untuk Thailand aja ke. Ya tujuh nare. Engkau dan Naria nak cincin kakek. Beda tak ada biasanya harus beda mun setia. Ya sepora nih, enggak pulang kita andi sih. Ya apa mun tak andi minta ke beda. Anjing kau tak keremetan cong. Ben boleh mun kia tretan lah. Cak andi sifat inganji ya. Pasat lorosot kakek oca. Kakek juga lah kakek. Bagi mak di mak lah kakek itu ku oca. Jadi nak banyak. Oca nak kira tak perlu kau orang cong. Ada tak nyaman mun dek deki pak kerogeng bede nyut salah situ ada ya. Dia boy kaki lelut. Mungkin lakar kita andi oku. Kabela secucur ka le Elias. Tapi tak kira sampai amarah dengan dia. Untuk engkau le pribadi tanya. Tocu nentar dan nak dibanding keng lagi otang ke kaki. Keng mata pak nesar kaki. Ulan ki anyama sekancaan. Ulan amun beb otang dele. Berurus dengan akhirat. Untuk engkau pribadi, mungkin kaki lakar tak andi, bingkoi pada berde, tak usah majer kan. Ikhlas lagi nih bingkoi, kau bisa dekat. Pikir-pikir bener gitu can bos. Don boleh tentang laku ngak lihat tuh. Pas bilang kau harus mandiri.